Ka Joint Action Committee dan area bagantup ikaseng RBYDSO, RBYF, HWC, HITO, AMKA, lambat kesenjuk kirang baksinong marmany area. Mentagasngi kilali ban ujar sendan si audisi karibhoy. Halor ka jingdon ka jing pernyam, banwa nebu ikidur jisu, ne kinu-kinu ke baban pau kan yam Kristan. Ha Sacred Heart Secondary School marmany. Kabade ka weni ki school badan hajan kapur ke Asam, berkumjuru ki school mission ha ketika tany. Habakran cekila patai kubor na klang ginoyalam ka senjuk kirang baksinong marmany area. Nadu ubak diran keleng, babistokan timung ubadeu sekretari ka All Meghalaya Karbi Association. Kiletu bakat kum ka jingtip jungki na kikimi kikpa jungki kena school. Bakaladon ka jing kendu jung ka wei ka kenhun. Balatip kum ka Karbi Traditional Faith Association. Kabalalum da ka jingalang ka arp santrik unta ubenai ha kaput ka Asam. Bakaladon ru ka jing perngam, babaro kidur Jisu. Bakantub ru, ya ustachu Jisu badan hakmar ketika school. Badai ban weng no lem kumta ke salai ban perahi. Halor kate ka jingdon ka jing berngam, ba ka jing purstet jungki pustar haki social media, lemba ki WhatsApp, hakate ka thany, kalawan ra ka jing sngukhyai ki babun ki noyalam shnong, ba ki pajba kamtam ki kimi kikpa, ki ba pa school hakate ka school, ka bakta aru ka syongsuk syongsain ki pajba, ki baju imsuk baru cikata wala ka deka thany kaput, ba ka jela Asam. Ti ngiwan ha kene kapor layak ban kendu ESP nadu menen ngalai kendu ban mentar siru layak ban kendu EDC badan borom bat komjuru DSP te ngelayak ban submit ya ke ke belajar nang kajingwan jungi kalong kajingwan jungi mentar si kalong bangin wanra kajing sungsuk sungsai te kuman syuatu lengkot habede bat kene jingjia kadon kata ya simplai ka baladap kadon ka wei ka jing yalang kaba kerteng kaba shot kaba gemela ban khot lengkot kadai ka Ketifa lani Karbi Traditional Faith Association kata ka jing yalang lani kata ka meeting ki panlong ha Shiliang Asam kabadan ha border Asam Meghalaya Asam te hagabidai bat kane ka meeting le sengi kinong shnong jong ka area hi baro ngim tip gimbana ai te kalong kaba songlongo kalong ba hagasi nongkong kala dai gasi kaba ki kimi pa ki haban sanran ya lagi kon te kita ki kon jong ki don ki kimi pa ki bawan bu school ha secondary school marmai te kai kaba penlongo kalong ba katkum ngi thu jong i sister thu yang ba kadon kajing ya keren ha kata ka simplai baladap bahkan ba kibtha kadon ka rai jungki bakin sa weng no ka statue jong ka school ka badai ka kadur jong Jisu e ha badai bat kade ngaru ngalai jimot ji ba pindai ban kuslai hadin kata ha next day pan ngai ha new ha ka apo assembly bagi akran te kane ka penlongo yang nambar pengamtip ha kano dor kala purstet ha bedi bat kene te kumen syutu ifi kniat ha bedi bat ka poster kata te hadu bentang 4 UI bat ngi ha gini gi WhatsApp bagi ki apni hanrei da ka dur khmat lane ka bang UI te ngimpat UI ka ngala persyang menkeli gini gino yalam di badan Shiliang Asam ru le sahdu kan ojin sya kata tengam tip hanrei ka verbally kalong ba katum yitu sister kalong ba hadin RC laisi kinsa ai ke jing tho na galiang kata ka association ne kata ngam datib ha hanrei yong lada kim weng kamot kinwan da kata kinhun bakin kin weng no ya kata ke tissue jong Jisu kadu Jisu ma ke habedi bat kane ngiru inan bijing songkya kumbang ala dep keren kadi kesin ngamanongkong le sa po Meghalaya kabapan jujia menno di kajing wan jungi kajing ya kwa jungi ban ya kendu ya DC badan borom mat kum DSP kalong ba ai bagane ka kata kita ke ba kidan le se kajing tumu ban penwit ya kajing syakri blai lane ya kata ka school namar ba kata ka association kalong Meghalaya Assam dama lese ka area operation kalong ka bayar lese di namar kata kadau na kerpat
ya kita ki badai kita ki nong yalam le se ki kum don kum kita ki jing tu kerpat ya ki bakin in long ki ba sotu bat in wonra ka ji ya sotu namar ba habadon kum kane ka jingjia habadon kum kane ka jing penting pensmi kemot ka le ngam tharai ba ka jing suk bat ka jing kita ki kan wan haga jaka bat ke jungi hagan kapor niwan hang ne kumba ki perluk nungkren bahmat kila kren hagaba ngelayo ya kataka report limba social media abami hak arp ni uterik jong ne punai hagaba kaladon kejing ong ba kalon kejing maham nakaliang jong giri usit nyam hagaba ki kuwa ban weng nan ban prai ka durmot jisu dan kini no ki traditional design lan ke symbol haging mene lan hagi school ke ni nakaliang ka amka ni dap lagi sukya bat ni yosio habang yosio ya kena report ni sosi jur ban penum jur kena report baki mede ban ni lambakla hagabangin nad ban syang don hapen ke jinusuk sungsan kemudian kena ka jingthut te ni kerpat ya ka district administration ru kumba ngilap ya kendu ya i disi Badan Burom jingi berjur SP bakin ai yang kata kejing herap ka polis patrolling kenang berlait na kata kejing mah bat hak nepor ni nak liang ka amka nginon kejing sngau kia adu kata bat nginom ailat hiru ya kum gitu ki beriu ke ba wat menra ya kejing kelumar hagi sunong kitau hagi melang salang teh hak nepor kenturu ya ki kilok ki parau beatre nak kata kejing ba hakim lang salang bakin ya terilang kenang bakati ke kam kejing temu jong kita ki rusit niam ki bawan ra kejing kelumar kin muyolat bat nginom ailat hiru dalele nak kata kejing wara kejing snu ha kanika ribat ke jala ke jungi iwan hangne ha ka bayade bat ketoka thang ka bayade bat ketoka jingja apo marman tena kali yang ke jungi ha kanika sni ngilawan bu ka jingtho apo DC kumjur apo SP office na banta ban monitor ban yarap ha bayade bat ketoka jingja oi ta kali yang jong ke amkar kidon lang hangne hadin bangilawat nia ya kanika jingja kadon sya kata tenang kerpat akibar kaan kumjur haka district administration makin siobha ban pej bha habide bat kane ngikwa ya kejing suk kandon kumujulong barbor hapo jengate kathan marman area ngim kwa kiwe kin pentut haki tigi jaka nakaliang jungi ka RBWF bat kiwe kisang kibangi don lang hak action committee ngikwa ba kejing suk kandon rangkat haki tigi jaka bat lada kane ka jing pentut kadang don nakapor kamut ba nakaliang jungi ngimla mensusngap bat ngikwa ba kajing suk kendon rangkat hakiti jaka de nakaliang jungi ngai kublei ya DC ulai yang ka asuran ka babiang bat ula kular yang ban yarap bat ban pha ki polis personal ban investigate habiade bat kene kam bat ula kular ban pha ki kulit hakiti thai de nakaliang jungi ngin nyete rangkat bat ka district administration nang nasyukmat ngin sapej. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.